Oda for say no crani. Said they be a miss sorry na me bomb paya. Or no, I'll be dear dance, Davy or Timika say, so in your mere. Uncle, I am a kuma so I down me crab major because Miss sorry na me bomb paya and pay ben out bow business and our bomb paya. Me, Mamma also a child, there's a sour bonny dear face I didn't catch me say. So your banner warrior. A more could to drain him in yana homemade. A woken. Oh, sorry, ya, booting him into one or da be or cry a da or no any or bacano grow mom pie no other. As so me bomb pie na yada or betting any young much name but was in now. And then say, Mrs. Wayas and owner. No better here, owner. Therefore, the man will be here 2.5 years. The man will start this year. Dachi. And I dachi we will start. Yeah, sometimes. Yes, I see for no 1 year no honde. Nampa wana me kan ho bi ba. Sometimes they will kutuka cook master cry ye wo phone so. Don't there be am fi adwuma ba na ma bre. Na ma bre na say. So do so kwa adwuma. Ye di me kwa adwuma me bre ya bumbi a mo pa yo. Yes plus baby sa come me hu. Enti we hwe baby, we hwe ukunu. Enu a ofra sorry ba ye. Obekun aduane ho. Mama wo fra sorry aba. Me wie waduane. Unka se bia oh me so me serve you fine oba. Me ye baby hu adwuma kra. Ese me jai na me be show because wa bre. Me ubaya unim se me penchechewa unim kom de me ofu madwane nam se na ofra sorry besisi abekon adwane hu na abotere umi se me wi na me nie ye nya abotere na me famre we ehwa na jame di kosi wo boko na me simpacho me wi na kosi afere na me chi umba enti na manchi mpacho ni na me di besi wo na we serve you kunu fancy o kan nam se na de asori adai o de me na koya ehwa na wo mi di so kosi wo boko na eja etwa so onse bi o haka ono no yesa na komu di no na so eya na de kom do nya onso nya bo to response no bible kan help no hwa na ni ewu ankasa bi mu na okotena ase boko na eja bi di kosi wo na odi na de so onse eya sometimes ni ye ma no eya ahobrase eni nyamesom kwa so eni obuo ni ani die ni amu se yentete efifie ana ye de kwa aware mu so wanya efie nyina so papa in fact he ukun de da for ma se den kra wo ni titia so but so unya entete ya papa ne fifie unya ahobrase papa ne fifie nyamesom papa ne de tete ofifie a me sometimes ya makuma auntie Rose omo eni me preside nya obo no bizam se na ukun wo so ne wonko me si debi o si na de na ade aye yawo ina yawo pa na ne pastor say yawo na asesa say ene was it Easter convention we man worship ye ba wakwaba onyame won hira wo pa so do we feed there to pen TV na wo hwe Mawarie adwumadi of all the TV stations and all the programs you chose Pen TV and you chose Mawarie enti nyame on hira wo pa and now Mawarie ebedi mu nkomo 2.5 years if you mienu ene fa omo hyase enche bebre sa bia wo kra wakọ anim chen omo ensoso wan hwa na wo besua ne ma foforo ifiri omo ho enti ene ye ready ora ye anoboatin me kire Mr. Daniel anoboatin ene ne hukafo Anita anoboatin omo Mawarie mu nsem ene ye behwehwemi ye twa ye ho ne ye ba ye beto aso kai se matare e hye me kama efri closalo ho ene ba Closalo, hello, why de papa, but more than said number no screen, so no, over free. Now, over to me, so I check in and near money be a on Instagram pages and also now also when you know, looking at Tarias of a pumby be a mawa. Where do you, or ya de papa, I can vouch for her. But one day, now on pump and near money be more. You try a wabas this year, near the trouser. Yes, I am our kwaba onyame onhira pa said ye di kaka ye no ora ire ano boating o Mawarie for 2.5 years na ene de ye ba ketu aba ko kan ho ono so oka ho na eso nti ono so ka aware no ho enti wa babi ye mama kwaba ye na mami onyame hira wo pa enti
Ora no. Yes, mommy. 2.5 years ni. Mawarie. Na sabre no wedding fees en. 2019, I just say me 39. Okay. 39. Yeah, Okay. 38. Yeah, me find 38. Okay. Yeah. Ube chere ni nti a chess aw. No ube chere because yen sheda ehia chechim kakra. So oba boy yen. Bibia be fine. Bibia be fine. Me pesa BBF bibia be fine. Auntie Anita. Yes, mommy. Now also no what the same. Now what 28. Now so the 28. Okay. Into difference no you be 10 years. Wow. Oh wow. Your story is going to be a unique one. Okay. So Ira Daniel. Who say I say uche and some worry. Into ye shall see free ho. Ye shall dance siesta papa. The entia would be 39. 38 and sana wo worry. Boy na church na sika kra. Niema be na sisi. Mommy, ya we to asori mu. Fantastic. Ya wo to asori mu a ye o ma me bone ho modern ansenka. Obefa nyame akwan so Sunday school sem ne ade. Enso ye nyi no aso de ne enti na ne mane fa nche kakra. Ye nya be 25 27 no. Ya kofa baby ko we ba ko ntimi akasa me oba ba ko deda nti enumu no achi no na ya adwense na ya betena ase na ya twen nyame anim nti ya bank na ha 13 years ni nti abra ye me ye ma adwen akasa se me ware de be ye 8 years ago and then ya shisha na adwiri nti ni nyina no edu baby ye jai ma nyame ye hu ni se ase ekoye me to me no ekoye se ase bibia me kofi fae no na nyame pese me ankasa me de me pene ye nti ase du bibia se me jai epene ma no na me di ase dama me presiding me former presiding elder kwadwo usu achian ene ne yire ana elder Elijah Safo in fact say elder si me ni Anita Ware no eba so ni nyina ne ye empaibo nti cha me che ye ne ye bibia ye mane kofa ye kone na me na fei na ukoye den ho onipa wo se ya wo ato asori mo mane ko hin ukoye den ho ye den ne ho na do ko ye wa nkasa wo pe se o do pe famu na hwe se mo bi betimi afia baba ti ani ba ye ho se da bi se ni aka ni ye ja manyame na nyame a ti na fofo na twetwe wo ana wa na wi ase no hwa na ye ozo mu jo mo ni ja wa na se mi ampu no mini wiasini adamfo me namfofo a me woni nyina wo Pentecost asori mu. So what happened? Na me instrumentalist enti mo enti ni ampesa me kan o ti ase. Na bi mi ti ase. Ya the boss wa na adwuri. Every instrument na wo ba na adwuri ana said. Ti ase. Okay, so what happened? Ya wo ato asori. You see, ye we sanu ede aboa ye nyina ye ho yesua ade wom na obi a wo hwe nso bi a ne ba bi onu nso ehu kwan a obefa so obeboa nipa nti ubo den me tojo me bo guitar. Oh okay utojum ebo guitar ebo drums yes. I just say wo wura ade no mu nti no ma yehu so say enya nko a musicians ne bebre chepa so Mawarie omunene musa unware chere exactly what happened onafofo nyina so e Christopher enti abayo akro no odo ko wiase no oye wo den mommy ono ankasa akra na onye Pentecost ni before the no salvation amini na me ko ware ni be about Pentecost okay to shada ware no yes please but ne koye ni say sa ware ni ye then time na me wo boadua baby aye wo mi ankasa ne boadua akwatia saman kese akwatia boadua aho ne ye wo mi nti sabre no design sabre na me wo 27 okay 27 nti me akwala me ne wo ye no sisi a wanya 13 years Vanessa ano okay wanya 13 years sisi a
Okay, internet just say aware no de ebesenko anu de it take be 2 years pe na me yese me bank na be bobra 13 years ago na me buy no in fact na emu ye de nti no na ehwe no nhye da enko years through eno no na ma aware no ye basa. Okay, nti I say oh boy na yeti ase yi because yenim say nya aware so nim Minimpa nti say aware ni egu ya ade nti ade nyina so de na ma aware no gu ye because yenim nyame asem kire nie nti a ebetimi aba ne say na mpo no nyame mpe ne sa but say be ye sa na untimi ye ho hwe a bibi nti odi die nti na ma aware no gu ye Mommy nia me de minim se ema ware no gu ye se set time no de na oba ne se ahokere wo mti no ontimi ento so ono no request for arija ye ntimi won kra ha na ye to me nkra fi no ho ase oba ne de nsan ba se won ware bi because me ntimi nhwe oni abofra no then awofo no so ye ni on betimi aye etufo ne ade but oba wasisi so be na ade de oba ye nti so ye to us me too and am okoye ekotie mu anam bisan say still o say an ochenti na won ware dia ene obetimi am betimi agensa no ana ye gina so ntimi kai set time software na wo me assembly anka say praise temple station wa estate district me software ne Joshua apia software me ba beto no otu nipa momoko akire kubisa ase dia sani asem ne tie ntom koko hu mu dem tu fi senka ye betra ware no but still anko ye nti sa ware ne de etwai sa time ni anu achi no na ye tena ase a be 15 me fan say 27 28 ni mo ho na issue ni happen ye tena ase a be si 2019 ye de ware this is oba no no ye na dwen say on ware bi sanity mo kan bia still no see obekwara sanity okay ene auntie Anita Yes, mommy. internet just say girl no eja hoko ye de na beto line And then share sa enya gro inti mushia wo hifa mommy, actually, yankasa no. Now your friends say on Facebook, and your first place I can share. And see later on, no de bia na ye kasa na omba program or Kumasi, and I be share 1-on-1. Then you started from. Yeah, dear, no so dear to us. So after the beer, when you continue, to us enti Facebook ora Daniel yes mommy Facebook in my wo hobby bre omo your friends den na friends a wo mo Facebook nyina Anita when they can request Anita on request una request oh even have a request say wo request say wo bre you didn't na request no friendship wonim no Sata na anim no mebo a. Mpache na minim. Okay, didn't na request in friendship. Mommy, make us say. Me ankasa Facebook ni me fan of it. Me kai say dey na ye we adwumam na madam fo bi ebie ma me. Enti me ankasa na me nheda enyuzi. Enti na me nimu. Enti me kai pa kwa remember na ye November 20th. Enti me hu ya na say akwa dial as Facebook call. Hey, November 20th no see my birthday. What? I dial on no na Facebook call. Like seriously. Like if you your WhatsApp call no. The same thing applies to your Facebook call. Me hu ya answer afre. Say on me nimu me sheda anyanti. Me ni hu ya answer afre. And say afre no so online. No pick ye. It's your picking or say, okay, ne, yes, changing numbers so Facebook, and I about WhatsApp no say, minim no, nam so me cry, me nim denti cry be friend no, na me wo hinam so me wo kuma se no so say o wa cry, nam so ne, I don't know me sorry but enya hwe next time bi me betimi akasa.
and say free or corner or want to say me who ye or want to say me who ye hey enti onipa wonim no da na Saturday na your birthday no na ebi ya o se jama nyame na asoma na na se de enti sa wo mi ni ekwa ni se anopa na ma ba adwuma na me se me ko Facebook nti me ko na friend request ni da ho ana me accept ya na call no ebae nti me pick ye no na me bisa ne se oni mi se ne o kan na so oni mi na me se ne de no so okay ono no se wo hu obi o ye Pentecost ni a se me Pentecost ni de Facebook kura obi hu nti o hu se obi ye Pentecost ni a eya na ne je ho se nka nipa ne ba be na danfo nti me se okay no ye adwuma be no so opamade and I'm so okay o ma ye exchange numbers na ye mfa nko WhatsApp mo no de ye betimi aye WhatsApp video call ma obi ehu ne nyonko nti ye call WhatsApp nti me friend no na oti asoti kema wo kwa adwuma na busa se no kwan no se opamade na me se me so me pamade o no se o call me pictures mu hu se me pamade na eye ne ma mienu ida se opamade ana akọ Pentecost se o ye wa danfo ono ne kwan ofa so ana o choose ne nanfo fa no enti ekoye se ye nanfo ana ye kasa ye di nkomonti me ko program bi wo atonsu na me ka chenso me ba program bi nti o ma ye hia na ye hu ye hu nti ye hia ye no ana ohu mi na me hu no nti ye start ehu ye hu se okay me hu se ne ote ye di nkomoni ade nti me dia ware sem to na nim through ye nkomodi enim no ana oye se ne mame nua bi wo poku ase nti obeba besra no na do beba no oba behwe ba bia me pam ade esan se Facebook no enkofo twitwa tro ho nti no so on sheda nye sure se ebi kura picture na na da ho no eye mia ana enyamia okay se mpam ade a eye ampa se me pam ade ana nti obesra ne mame no wo poku ase na ode efrem no ba madwumam oba no behu nti asem a ne ma me ware na nkasa na me ka ne asemo a o ka kire me ne se edin o de frame first o therefore me yemo hye me o therefore Anita me yemo hye me me pam sofo bi ne ma charismatics asofo ibi me ye fashion atade e hye me mi ana mpam ye wow na me yire so ye fashion sa enti ne sa no na akwese akleke e wo ho no mo ampo anyagro enti obaye no me pam sofo bi niema na sofo no yire frɛ no o therefore in fact omo ameni omo ye adwuma wo adwuma mu ho no se ma me ne ba ho na o se obepon ade am o therefore a eya me de edi no ai na maka bisa omo se eya omo ye ebi ye nkrafo mo bisa se mo te o therefore ase ansi de bi antia sem se obi frɛ obi o therefore a na chese ade ne som ne bu emu ye duma no o therefore sa obodin we nyame pe ne de bo no enti se obi de frɛ ni ku a na chese emu odene nipa no pe na sempa enti lady ba ya edi o de frɛ o therefore no da obesra wo shop mo eno wo frɛ o therefore me yemo hye me pa ana me ka se mami din bi na enti madam a o ma adwuma mu ho no later madam ne ka se brother edi na so for no different no nam se wa so ko ho bibia very fine enti aye na o ka kire me se o therefore wadwuma yi die so obibie okumase a ebeboa wo anam se okay kumase no why na behwe so okay wo pomade enti ene mema na oye obi adwuma enti ene mehwe se metimi aya na mama wo ahwe so enti okoyi no ko pestors onya bi afre me na memra mehwe se location no beboa me a na mintua na me establish bi wo ho no si okay enti ye ne sa anokoye metransi din hu se because I say baby ana me ka se me nenam no obi an sheda ma adwen bi saa ase betimi aboa wo daache enti ma na nka onya wo ma obeware wo saa na me ka baby am nenam ye obi an sheda ma adwen bi saa enti no
So okoye boafo bi za. We akoye boafo. Omo aka na say on say to kem na bedi wa na say I say wo bobo so be wa wo be hu na adwiregu. So ati say o nti mi hu ni say ametena sidin nti o kodu ya nche no frame me say onya shop ni bi nti me mehwe. Sa bre no apene aware no so. Na wa apene so but me no na me maka wie ba na me steady ade because ya fa baby wo be kan ade ni be wie no be hu sa fe suban na sesa ni ade nti no na ni nyina ka ho na me cheye no. Anita. Yes, mommy. Na therefore na revelation be na anya sa no. So mommy won't say yeah I can no. Say be oba Ashanti Kingdom a otumfo so obi afre no be frɛ no e bia yewura ana therefore ase hwɛ ohene obi a osomobo obi a odimu I mean entrase ni ebebre and so I say ye share ye no I don't know actually ankasa me ku ankasa no or caliber of me papa esuban bi wonimu me papa stature ekita no and then me papa ni omo bebre nti I say me hu no me am shame me kakra because sometimes me ye na yikra ya worry or da ho na me hwe nsam say me papa nsapa o I say or looking like me papa bibia ni de o sitie ni Pentecost mu ni adeniti in fact me hu no me pe ni bibia nti edi apie free mano a me pese me de frene ne saadino and then enen nyina sa na me frɛ no ama na busiafo nyina ebi so frɛ ne sa me ma na busiafo mo I see. Therefore. Yes, ma'am. Hey, me just say free no come. I'm for start you. We start you so therefore. Because me tis obi frɛ new rasada or therefore. Then so come we musu edu. Hey. Enti ye be ko twa ye ho akogye nkrato aba ye ba be hwɛ or therefore ene ne ho kafo difference ɛwɔ omumu 10 years hwɛ how a age difference does it really matter ye basis ya yes I am akwa onyame hira and the ohwe orani oraire are not boating or Mawarie for 2.5 years yeah court breaking on yes yeah kwa ba age difference 10 years no difference no whether you know a matter and answer in fact na empo answer na ebubu sa question no Anita who are no what saying. Oh, in fact, me was na me 28 years sir. Okay, now also the 28 and now or therefore and so therefore so it 38. Okay. Enti 10 years difference no. Then does it make any difference to you? Said they already who can say was papa uhunu say o papa sa na ware no mo uhunu say wa ware o papa ana say wa ware ukunu mommy mpacho meka se dabi the entire meka se dabi ni say me mama ne me papa say me papa o chen me mama 10 years sir but eno no mani enye me say me papa but o me papa suban ni bi as subaya ye de worry sorry mu de we actually nya wote ha na meka me kan hwa na na say but sa na wote enti suban ben no suban no say me kan say say de si hwe ye yire ye hwe ye ma bibi hia why bosa why say ofra na mudi ni nyepe ada then a whole lot dear say tobo oh you over speeding tubo bro kakra okay into say or therefore you boy you are say na ma utisu kakra therefore okay ti enti chere said the osihwa any said the osihwe efie chere mu na ebi patient o ebi no mu hye dan num ya papa say obi anim ya da bi chere efie say
bibi hia ne yere bibi hia ne ba even wo ye din kra na phone so obefrɛ wo ti bibi hia wo a wo ka kyerɛ no a ntama ene anase ndi ayi ebia se bi ni hɔ kra de obesi aka no de ebi ni hɔ ana ebia jiwe fa solve na eya me de aka ebe mo asoso anase wo hɔ nso so a ntempa na wo de be ma wo fa koye isi de si hwe fie hwe yire hwe ba meka se mu mienu nyina mo ye fashion mienu nyina mo jiska na wo sika no wo ye nden na odefo ahwe wa ma chesese Mommy, se mpacho ye nyina ye sika ne ye ka bom sa se ebia odefo de ani ho a me de etumi ba okay se bi kita me a oh ye say na ebia end of the month ne nyan ye mfa say into ho ye mfa say nye say ebi o ho a won say ye adwuman ebi o ho abekọ okra na de bi o ho a wa enye sika nti obi a won shop mpachon obi a won no ani shop mpachon munya mbom mpacho de nanso munya sika na mo de go account ba ku mu de bom no kire sen mo de go account ba ku mpachon oh okay na ho na ya nan de eso o therefore na ne de eso ampa enti wo do de kakra no be kan therefore de no ho a na ye mu ampa ti se bibi hia wa na o therefore eyi amawo ni nyina na mo kan bo mana ya wo save kakra eya me save bi because ebi o ho no mo a won say unya de kwato bang anya ni nyina na ye di ebi a wo di bi be ye bibi o ho a ye di we na be ye enti ye de ko no ebi a mama fa we nso nto ha se ye na bibi hia ebi a baby no nso so asaba enti ebi a akwala nso so asaba enti yemfa we nto akire enti bibi hia na ye di ayi okay enti akra ha wo shop wa ena wo Kumasi wo shop wo Kumasi ena therefore wa akra abi da menti eno ase therefore yes mommy wo ti akra na wo yiri ti Kumasi ana mo pese mo kire sen da bi me yiri wo ye nyina ye wo ha but Kumasi de no obi hwe ho nti no se adwuma ne se dutamo eso no kwa no abohwe akọ bia 1 week bi na wasan asa na wo pa kire enye se wo ti Kumasi na wo rate ha wo na wo hwe Kumasi de no so okay nti akra ha de wo ni shop wa akra ha okay nti shop no ba ko Kumasi ba ko akra mo 2 shops okay and now we manager for Kumasi shop or therefore yes na je say shop no di kan ho asem no eno na make no enti me kohwe ye no me to aso me kohwe ye no ena me hu ise okay ebeboa anti seta na me yisu BMW bi na me yo se ke ne ske kuta me nso nti no me deposit for shop no sika ana me beton car no ana me de kosos na me bi shop na me to machine school gum eti me bi shop ni nyina na me ka kire se oni bibi ombo na sorry for money na afei yentu aware no ho anamo enti me ofre me therefore no me yes ani mani nyina wie na ediam de man ne dachi dachi yes Sessing. Dachi means me dachi boafo, you know. Me dachi hema. Me dachi sika. Just a 2 hours sika. Enti me friend dachi enti me so. In fact, ono therefore no de 2 me no. Ama so bi nimi ye na ohun ye ya ofre me therefore. Sir. Fi says I know what is me yere frɛ me. Ana me ma sori mpan me ma me no me busuafo bi efrem therefore because of said no they told me sir ana me so dachi na me told me esa wa me no wo ma odin na oyere ba ye wa be kire o mo edin a ese se o mo de frɛ o ana me so me dachi na me de ma no ono so ni nua mo ne na busuafo bi ne me na fofo won kana ha me all the say won kana ha no nyina frɛ ne dachi because omo nim se bi a ne din ene dachi
Wow. We say omo hu na ne some friend e da achi. Sir. And ye dey call ye wedding nti ye be shop no ma me de to ano nti e ho ne de sika bi e be fi obeba ne ye ono na handle say sika no e koso na me kai say sofu hira yaware so wo Ebuakwa Central sofu TT Asare say wa back as CP transfer yi mu an buy na ye ono ye counseling no kan say bi say saa botae na ohu eka kyerem no eye ma anehu saa botae no e de kyere emema nti se wo ho na se wutie o ye bema na wutie o yira asem a ma wu du akiri I mean me hu no o kan ne saa no eto makoma to say eyampa because me hu saa long yi kyere no say but ono ne de no obeka ye no ana etimi ma ye tu saa na mo no nti in fact na Facebook no ba bi edi ekudru ye no internet no so papa wo ho na boni wo ho ti no ye obi a decision open papa no wo ho a wo benya boni no so wo ho ti ne open no afa wo ko ye wo kotu ehun ye dache eti wo ko ton ka wo kan sem bi I find it interest wo ko ton o car e na wo de start Kumasi business no in between time o say what of fro oh Yawari 15th June 2019 ye me find the first week of 2020 and I'm a tough fro fantastic that you wa your boy for na wo ko ton kan that chi anka say because oba bia oba be ware no na wo be ware na wo tikam obi kura ho aka no tikranti no wampene so na wo se wo koton car no na wo de akoye business bi na man nante form dachi wo kan se wo koton car no na ne response to say there bia me wasem bia me ka kire ne say ono de wa me ye bedi wa oba ye boafo nti car no wantena mu da time na ye shia ye na ye tutu sa na mo no so ono wo kuma sintimi nkwa na metenkra na metwi me car enti wantena mu da enti time ahoboa ne ba ye na me ka se me ton car no one thing mu denti oni mu feeling denti no we dey also one thing mu denti a uhu oba so what say what come eno de ena ono no o pe mu abetena bi na obi ehun say wa ware therefore not na come na wo so koton Anita mommy open so ma no koton car no mommy ade na wan chance to book akra na metenum kakra mommy pacho na because of say butaye we anisu no na ye pese adwuma de wo ye anse sa wotena faako sa wotre wa hie na obi adwuma ye nso no krani edi enti mi hu say ono so me kan ye no wan opportunity enti ye som no edru bebi na ye se ye kofom kakra enti o ka so beton no in fact me kra me em so wona ye nton den ase nyame mre so say beto foforo a emre na nyame be hye ne ho ni nyama me ato foforo enti ode for say kra bo humpo andi ahina obi to ye na to aso dachi wo ye oba papa whatever yes mami nyame ache wade pa no de na wo hwa aware first one no a wo koye no any second one we no so ye ben na awom first one ahoboa no ansa na wo de koware ne net sen na second one we so e ka honhom fa ahoboa net sen na so ye ben no wo hu mommy so ye de mehu bebre na first one no ahoboa no de sene am di kan no meka no honam ani de ye de yan ho odene ana ye na no ho ye ofa ye de yan ho odene na ye na kan ye me na no na ye ofa actually mama kan asem we nso me akasa no na me ye nipa me pekese sa me pekese na ni amedi ko fie bia ni amedi ko fie bia kese mommy ena kese ni nyina so eya na ajagu okwan so enti menya futuo me presiding me former presiding no priest temple ne yere mama Felicia wusu acha ono nam di baby asanto ato no efi se mama ne papa no aye emoa mama pa na ono no che me trans one day no ka chem say yawo
unim na de oba kese bia ba kire me me ndi wachi bi enfi se oba kese no da che de nsem ba ya try ya anti no sisem in fact enti me ko shia da che no me hu ni se nanka stitch ane de nanka nya wa ye kese wa ye kese sa wa wo ye wa ye kese na onu sei David no nu sei nti nanka ondru o standard no but wait no me kai ma me na futu no na mommy maame ne papa no de me kɔhye ya so dan ɛsoro sɛni ada no mo bɔ mpa ye wɔ me Mawarie ho sɛ nyame mbie kwan no enti me ni Anita Mawarie nankasa no ɛyɛ huhuma asɛm epie ho na mo ani enti first one ne de ye de ya ho odene ana ye by second one de asɛ ne mpa bɔ ankasa ana na me ahyase me ka sɛ edu ba bi no ye gyae ma nyame sɛ ɔno ankasa ɛma yɛn ni a epenti da bia me ka se nyame why are you fi se na nka ni kwan se o ma me innocent girl say cry na worry because esesen ka o ma me oba me ko fi na nka wadidi agya me me ko fi no ka o deserve sa yes sa na me hu ni se me deserve because say ye de ya ho odin na ya na se nka ho odin ne de eno bi na nka de beba ubeko fie no na wadidi agya no apepa na no ho ya wanya aduane ana bi jopon ni ato no ubeko eno na ho aduane enu bi na nanka esese nyame de ma me so hwe yon fun so ho mi mobo nyame hu mi mobo ama in fact mommy meti hoi se obisa me yere obeka first no ebi ana heja bi ni ade na ye hu se emmoa no sa aware ba kunim no Mawarie wi no me fon metimi agya ho kora kwa adwuma se me pon baba fie en ha me en fa me ho en mi nsuro bibia me yere je me fon a mi nsuro bibia me first ne na yere fa fon na ya ma so anu de untimi mfa me fon sa adenti de untimi mfa me fon sa but adenti because e bia na ko beba be fa no fa sem papa ma fie but ne no ni nyina na wa sorry Pentecost in the somebody can catch us here with me. It's me, no confirmation. So many 40 years, we call Pentecost many 40 years. And me phone is an American, and they, in fact, so for TT assembly or can I say, oh, yeah, Bema now with ye or Yera Samoa a bois. Me tea me Yera Sempa. Me tea me Yera Sempa. If you say, one was a casa, unim if you say, oh, you're when you in 10 or 10 years, and to say, Utie or casa no tia, a baby. It's me, yes, and pa, or your Dutch. Anna, Adia Bakwa, me who say a year, a chadian yam the chair when they say, Obada, Obatiwan, you know, not or bonpire. Bonpire, sir. Bonpire, sir. Mommy, nyame ya de. Why ya dear do? Nyame ya de. Wan show from so no any. Sa no tio. Sa no tie. Dachi. Yes, mom. Ye hu se wo your papa. Waba odefo abra bomma. Ono ankasa. Nyame a odwane no afa wo hu se nyame no kura wo do no chense de. Na wo dwene. Na ne wo tete wo. Ebo a wo ma ene niam amma wa beye enipa wo yesese no ye pese yehu ye ba sese a ye ma kwa ba biom nyame onhyira wo sese edin no adane akoye wodefo ene dachi amu Mawarie 2.5 years po na ene ma po dachi. Yes, mommy. Why net tete wa what more your ba passe? A day and all the tete war. And yama bay and na ufem uku e king nature say, oh, your ba papa. Kakra yasu ya smart tin say, oh, your papa. Yes. Chirayin. Mommy, Pacho, make us say me papa. Yes, make us say me papa. Yes, make us say me papa. Okay. Now, mammy, way. Me mammy, oh, okay. Me mammy, and papa, you know, your Pentecost, and see, and so you're way to Pentecost. And to make us say me papa. Me papa, in the sense that me papa, quite sorry,
udi n'echi Sunday school bakwa ba betu ni fie ansa na wakọ chese bibia eduane yem how I always say treat you nuamo opa obibi chese bibia nwatete bia me papa osan so kire say empaibo ma inja empaibo da nti yeda ye sorry a we bebo mpaye uwia na we abo obia bebo ahia ansa na yewia a ono so abo no ahira yen nti me papa de in fact otete me na me maame oho enso na yan komi maame ho te se me papa because me papa no ni gidi o Pentecost mo no emu edu nti aye se bibia na ono na o chehwe ya nti me papa na otete me ana misumiti na futuo ne nioma ode chehwe me nyina eno na ndema be wie sei tinse na oben o papa nkomo ben na ya no onu udi futuo ben na no ode ma oniama ben uka aduane asem nyina wo bo papa di me no na me cheda enye wo maame na at least anya hwe kura no aduane afem de nka odu ho na sese ya wo maame mi dru ho no na sese maame but na mansna me maame nchen mansna me maame nchen ya ntina ese amanfo nchen me ebia family members nchen ya nti me maame ankasa de manhye dance na nchen sa nti family members nso so nchen tina ne ma ade yo no eba mi mu na how esini nipa entem kita hodie eni nipa how si filima nipa ne de eni sa ahobrase kristosum ne de me papa enti na emfa ho se me kotena ba bi ni nyina no ya oya no afro no oba ho no betufu no nti eno a na yede na mo otiase mpacho we free sabre ya dachi aye dachi okay nti obema so titi ba ye sa o dey do Mother's Day na nkofo ye de bebre so mo papa no mo na Father's Day na nkofo se mo papa no mo am hwe mo ne ade a wo sheda nka ho me sheda nka ho sa because me kai say me papa ebe free mo no oyare cheye me be ss na na papa yare enti me kana me pese me ko nursing training interviews am me ko nyina me ne na me ko ss on na so me chop boss ni bibia vesting papa ne beba maame omba enya ne bo pa e but I say ne no sa na me ne tie se be papa kita ade a o de be maame wo ha on fa ma no enti na yesa ma me ne ntem no enti wo be yare no yare na ye de ne kokope ya camp ni nyina me ana na meti no maame ba o ma ne nso ni mu sa enti na yese odafo o baby a odo no fi ba on the free se de wo sa ne papa ne se de no ne papa ti no ene chese wo hu wa na chese pa na asoja ne maame kura hu me o kan se me se ni kumpa ya adwa we de o se papa o dani de o se papa ni bibi enti sa ne mani na kan na in fact o yoba edie na wo ye ema dachi eni je wawari me ohu se me tojumu an na ni ohu se me tojumu an na ni age ana o guitar ofie me ne guitar ofie but me ye nipa me pejum to ana me ye ne mama ne sre okay in fact mommy 2.5 years ni no ye nkonda sa me ne da chen nkonda if you say me ebi kra me buafu no obepa choices ya na bibia abrush ti mumie no han ono ta pa chochen wo sani aye die ana nya di mu a etesi chopa ni bebre ba ebi a my friend wo phone so a minya no the moment ebi a obe return call na me san free be me fa no that cha den na ma me froze o therefore man share da phone ni belly man ti fa che me ncbm mommy obu afu kra be so oni undi echi ni sa adenti na o frame me na me fa na afi o sa kam ya won hwe so nka asem ko na nka ntokwa na start wo ho but obe come you down kra
abɛka me Ni papa kyerɛ no sɛ deɛ ne bɛrima relate. pa Ɛgya mo nso ka mo boa yɛn anka no so nyɛ bad paa. Mehu sɛ papafoɔ no contribution ni bɛ mu a nneɛma no bɛkɔ yie. Dachi deɛ ɛnyɛ ɔte ha na me nso meka biribi ama na yɛ ne deɛ nyame ayɛ adeɛ nyame baabi a na maadwen nam sɛ nkɔde me bɛfa no wa surprise me koraa dan deɛ afa w'ani nso nam nim sɛ womɔ no anka bɛka patwɔ ntɛntɛm ɛno na ama me ma yɛ steady no sɛ ɛsɛ sɛ one wotie ɔba asɛm because wotie ɔba no asɛm no a ɛde asomdwe bɛba ɛde asomdwe bɛba 2.5 years nie wokyerɛ sɛ monhyɛ daa nko saa na woka sɛ yɛ nko da a wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ woka deɛ yɛde hyehyɛ fono mu no mfin no mu no bi anaasɛ ne ɔhu sɛ obi ne ne yere te dɛm ebi koraa ɔmohwɛ yɛn ɔmo nkasa obiara te ne baabi ebi abufuo no ɛsiiɛ no bɛrima ne de abufuo kɔ adwuma yɛ sɛ ɔbaeɛ no ɛtoa mu 3 days 1 week a day but yɛn no mebu koraa mfom fie da mebu mfimfie abɔnten ɛma fie da 2.5 years nie no mekae sɛ me president me former president me body din kwadwo usu akyi a ɔtae busa me ya aware te sɛ okay nti ubu ni de etimi fu ebi am bu befu wɔ bre bi am frɛ ne na manya no ɛhɔ no na nka me bu le nkyɛn sɛ ubu ni de fu ara me bu de betimi etimi fu okay na efu a ubu fu a na ɔdɛfo nso no butimi fu dachi bumfu da dachi ne bumfu da dachi bumfu da dabi dachi se nye nukure dachi mommy dachi wow what 2.5 years ubumfu da mommy me bumfu no because then say mommy bumfu ni say dey bi me kai me papa ka kyerɛ me say me ma me yɛ ade bi enti na ka sɛ mama me pa akyɛw no wan pa akyɛw ana me papa nso enya abose bi ko papa na ɔro so kakra enti ɔno nso ntimi ankyɛhyɛ asɛm nu na asɛ ma ɔkɔbɔ me maame owie ne onu ne ho ana ɔpa me maame akyɛw me maame sɛ ontie nti ɔnware biem nti ayɛ sɛ kɔyɛ abusua ntɔkwa bebe nti me papa di tu yɛfo sɛ woni wo ku ɛte hɔ no mo a ana woni wo nua bi enya bibi a moment na baako ne bubefu no wo kasa me pa akyɛw ka me pa akyɛw a etwa bibia so Emma ento aso biem enti ono kra sometimes so therefore to me kasa o do ni ma chaw panti bibia a baka sem pa chaw ni meja akasa awose me kasa anti no ama saa nneoma no ehye me so nti bibia me bufu hu kra bia de meye no enye best ni se me ma me bumfu bia me pa chaw eno even onye me kokwa no me colleague na me ma me bi me pa chaw na etwa nti e ma ebufu ni me so eno na abo me Therefore, yes mami afa na Mawarie monko bebre na se daachi ya daachi wi ye nyina ye daachi wo ye nyina ye nim daachi bi na bibisi na daachi a wonim se ne bumfu dan wo hu se daachi ne buafu ahye no sam na ha no na bi a daachi aye niam bi kro no kro onya bi da Ubering. Mommy, by me mama say if you no behave sir because me who ni sada enti senia me ankasa me gitum say me masesa no me hwe ni din me oya se bi oya ade bi na se me mpa me ka tintachi ade oya ye die se enyo na brashe bu ti se ko du se te bia ne sa na me hwe ni din no aye ne obeya we are no business say we are na then near to us because me mpese ebesa tosumienu but e betimi atosumienu me bo me ho modern say entosumienu why you say possible say that chin o ye nim yin eniama betimi asama that chin a wonim no no bi afa ni bu start ifu ne ma bi ho ne ma bi start ye ne ya ohun ne ma e different why you wadin say possible ana say why you wadin say that chin de da bi da ne bum food da ne bum sum food da what expectation for that chin eden
ane no an say ni bun food anti ni bun timi mfu ana me ankasa so no me mpese me ya ade a ni bubefu me bo me homoden pa me bo me homoden pa ojini say possible say obetimi ay obetimi ay ade a no bun food a senia me ankasa ma tuni adwen na fa ne de mommy me yire me ho na nyame so bebo me but we ni pastor yeah na at first no one tunu adwen nesa first in the me tuni adwen no sisi ade ase metini adwen no me yi me maxi amaboji se nyina ye fita nti wintini adwen na se wa therefore yes mami eti why you say that chi wo yi nya dia no betimi e food da Debbie sa na metini adwen no ye counseling no na ti we ni sa that chi wow she ho a we ni pay ansa na obe ware therefore na obi nya ade ma obu food da me kasa me ni sa ajini bi so obi ayi de bi me papa ka share me say oni ni party a fani pane say oye Kristo ana wo ware a fa wo ku ana oye say oye Kristo na fa wani si baby a wo pa ko enti say oye wade a o se obi nya wo nso nya bi enti fa ne se wonye no nso nya bi enti oye wade a fa ne se uni ho nti wante ena osaka se ebia wudu ho te se yebo midin o se ne wugya odin wo ho a ene ne yebo enti na se o papa so o cheche ye nyoma bi ti the sense say ama ivat aboa me enti me ne obi ye bibia ho na no me ka che o se ade a wo ye die wanya de menye next time no ono kwa ya me didi no enti bo hu efi ne ho no me ka wie nso a na me ni wa wie eno ano no se me bube fu me no be ya aka me dabi me ni sa we ni bi enti no ni sa kuma ni bi me nti me because mommy me ni nipa ne yesa me hu ana me yema hye me hu ana me sro me hu ana ese bibi hye me so enti me manema ha me sa anoma no enti best thing is say mi jawo na makanche o se de we next time me se de be ya ha na nipa no to so ya ne wa kan sa na still oye ogusu ni paint no ogusu ya omi ogusu ya obiti sa obi o ho a ono ontie futu enti sa no se bia me ni udi agro na be ha me a mema ekwan abam se de bia first na therefore wo ye mu ko e ka therefore de ndia ekwan be mu abe therefore de ndia ekwan memti mami therefore se no krani se de bia me sorry na me bompa ya ono a obedi adanse de bi otimi ka se we nyame a anka wa ye mekoma so ade wa mekwa meja ne ha because me sorry na me bompa ya empa ye be na wo ba wo be sunsa na wo bompa ya sa me mama wusu a chan de sisa oboni dia face ide o ka che me say se wo ye oba na wo ware a e ma wo kotodwa anim enya na home da e wo wukun ho wo sorry ya butunanim enti wono oda bi o kra ye da ono ani obeka no kro mo mpa ye na wada eso so me bompa ye na yada obeti nani ahomachi na me butu wo se na wona ene se me ti so ye se na wona na obeda ha ye wona therefore da be na obesuasua 2.5 years ni da be na obe start yesia dachi ana dachi bi we start yeah sometimes ye sha asia foforo no 1 year nim ho ndie na mpa bo na me ka ho bi pa sometimes se otuka kokuma se kra ye wo phone so to da bi am fi adwuma be ba na ma bre na ise so do so kwa adwuma ye di mi kwa adwuma me bre dia bi a mo pa yo yes plus baby sa ka me hu enti we hwe baby wo be hwe ukunu enu a ofra sorry ba ye obekun aduane ho mama wo fra sorry aba me wie waduane wo ka se bia me so me serve you fine wo ba me ye baby hu adwuma kra ese me jai na me be show because wa bre me ubaya unim se me penchechewa unim kom de me ofu medwane na me na ofra sorry besisi abekun aduane hu na abotre umi se me wi ana me nie ye nya abotre na me famre we
ɛhɔ na Jami di kosi wo bɔkɔ na msi mpacho mewie na kosi afɛ na mechi umba nti na manchi mpacho ni na medi besi wo na wo serve wo kunu fancy wo kan na msi na de asori ya da yi wo de me na koya ɛhɔ na wo mi di so kosi wo bɔkɔ na eja etwa so onse bi wo aka ono no yesa na komo di no na wo so ya na de kom de unya onso unya to response no Bible kind of. No, when I knew one Casabium, and of course, now say Woko, Jamidi Cosio, and would dinner, dear. Don't say, sometimes near a man, a hobrassier, any Yamisum Quasso, any Obuni and Engineer Musa entity, free, and yet the quarry. So when you're a feeling and so papa invites, hey, who could the for mouse said they crowd with it, but so when you're entity a papa ni free, when you're hobrassier, papa ni free, Yamisum papa needed two free. Me sometimes, Makuma, Auntie Rose, or more enemy presiding ya when bizarre say, now who can also know Missy Debbie. Was in a dinner there yaw in a yaw pana the pastor say yaw nasa say and was it Easter convention man worship